Lefapha la matlotlo le lebeletse ho lekola botjha kgolo e fokoleng ya moruo jwalo ka ha ho kgaolwa ha phepelo ya motlakase kgafekgafetsa ho tswela pele ho sitisa kgolo. Maemo a ditheko tse tswelang pele ho nyoloha tsa dijo le mafura a mpefatswa ke ntwa ya Ukraine. The government should be prudent and plan for low and sustained low economic growth. The government would be bluffing itself and the South African taxpayers if the government gives an impression that the economy will grow at a much faster rate. Mmuso o tlasa kgatello e kgolo ya mekgatlo ya baahi e tsekang hore ho tsebahatswe thuso ya tjhelete e akaretsang bohle e le mohato o ba bang ba reng mmuso o keke wa o kgona. The other thing that we're quite big this year is further support to a lot of the SOEs and also relief during the KZN floods. And we're now in a situation where, Transnet is also looking at potential support. Otherwise, they might become another Eskom, so to speak. Ka ho le leng diunione tsa basebetsi le tsona di batla nyollelo e hodimo ya meputso. Letona la nakwana lefapheng la ditshebeletso tsa setjhaba le tsamaiso thula senqesi le re ho bohlokwa hore diunione tsa basebetsi le mmuso di dumellane ka nyollelo ya meputso pele letona la matlotlo le teka puo ena ya lona hosane. All parties to the public service coordinating bargaining chamber, which we call the SABC, have been advised of the need to engage and settle the matter of wages. The final offer of an average of 7.5% by the government remains available. Dipersente tse 60 tsa tjhelete ya ditekanyetso tsa naha ke tsa meputso ya basebetsi fela ha wa hlaka hore ke dipersente tse kae tse yang meputsong ya matona le batlatsi ba bona.